أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. رسالة حشريك بوتنا دهان جيا سيداي بدو الزمان بورقرا ملا إبراهيم آمدي أف بشاد يمينة سورة ششمين. بله ای هوال ورا رند و دلال بنهره اوان ترین و طیاره و فروکیان وان تجهیزات و عنباران وان سیرانگاه و اجراعاتان تب نشان دادن که ده پشت پرده ده سلطنتک محتشم هیا که حکم و حاکمیت هر جیره سلطنتک وها ازلی و ابدی جی لگورا خواه دا خوازا ولاتیان دکه وان دا قصر خوین ابدی بیداوی دا خودی دکه دا کوان خودی بکه و جیره ببن تجلیگاه ویگاوی تجی بچاوی خواه دبینی که تمام ولاتیان ده میوانخانه که ده کم بویه و او میوانخانه جی هر روز تجه و والا دبه و هم تو دبینی که تمام وان ولاتیان ده میدانه که ده تینا امتحان کرن و آزمون کرن و اف سیران جی هر تم دگوهره و هم تو دبینی که تمام ولاتیان پشتی لوان هنرین صنعتین به همپا خارقین پادشاه دنهیرن و تماشا دکن ددمک هندکتا هندا دبن و دچن و وان سیرانگاهان جی هر دقیقه دگوهرن و کسین که دچن ایدی جپارا ناین و شونده و ناگرن و اوین که تینجی وکوان دچن و لدوخه نازیورن بله اورو شاهانه بگومان نشان دده که ده پشت وان میوانخانه و میدان و سیرانگهان ده قصر و سراین دائمی و جهوار و مسکن بیداوی و ابدی هنه و جبو وان صورت و نمونهان هنک اصل وان یه عسیل که به باغ و باغستانان خملاندینه هنه نخواه افکار و خباتن که لور جمعتی نخواستن جبو به دست خستنا وانه کار لور تیتا کرن و اجرت دست حق لور تیتا داین و هر کس لگوری آمادهی و اطاعت خواه لوی درشا و دلگشت به سورة حفتمین ای هوال ورا دوی میدان ده و دناو گل ده ام هنکی بگرن که چه هیه و چه تونه ام تماشا بکن و ببینن لیبل گلک دیخات بکن که ده هر دره ده کامرا هاتنه دانین و نین صورتان دکشینن و لهر دره هنک نویسکار رونشتنه و هنک تشتان دنویسینن و هر تشتی که دبینن قید دکن و دپارزن ج خزمت هری برومت تا بویر و حدیثین هری جرزه تفتین قید کرن و هم دوی چیای گلک بلند که تدبینی کامره یک گلک مزن هاتیه بکیس کرن و تمام حدیثین که لوان دران چه دبن رسم و صورتین گشتکان دگره و قید دکه و هم دوی چیای گلک بلنده که تو دبینی کامره یک گلک مزن هاتیه بکیس کرن و تمام حدیثین که لوان دران چه دبن رسم و صورتین گشتکان دگره و قید دکه نخواه تیت زانین که پادشاه ولات امر و فرمان کریه
کو تشتی دولاتي ويدا دقومن و بويرن حديثين کو تينا هولي دويكو تاو قيد و تسجيل ببن جبوكو رسم و صورت حمو بويران لهنداوي كون ببن و بين پاراستن. بل اف حفظ و پاراستنا بالدقات و بالداري هلبت جبو محاسبه كي يعني جي حساب برسينه كي نها دوی دنیا هانه ده او حاکم حافظ یکو هر تشتی ده پاريزه کو کار و خباتن هری جريزه جي جوالاتي خوي هری عادي يعني جريزه کو احمال ناكه و قيد دكه و ده پاريزه قد دبكو کار و خباتن ولاتين خواه ين هری برومت و عمل وان نپاريزه و بوان را حساب نبينه و لگوری عمل وان مكافات و خلات و جزای ندوان حاشا و سجار حاشا حال اوکو جهنك مخلوق وی قصور و سوج دبنکو عزت و غیرتا وی پادشاهی وان تشتان قبول نکم و هنك گنهن لدجي دلوفاني و مرحمتيا وينه جوان چه دبن و دوی دنیا هانه ده جزای وانجي نابينن و درباسي عالمك دن دبن نخوة ده پیشيا وان ده محكميك دادگهك ويا مزن هيا كو دوي دادگه ده حساب بيتا ديتن لورا كو افتشت حاتنا تأخير كرن و پاشتا خستن. سورة ششمين سورة حشتمين أي هوال ورا أجتر وان فرمانن كو جوي پادشاهي هاتنا بخينم كو چقاس بتأكيد و دبارتي شوز مكافاتان و خلاتان دده و بتهديد و شدات ين أهل عسيان ده ترسينا و دبيجا كو أزي وجفه دنيا راكم و ببم ناوندا سلطنت آخوا باشو متعان عشاء و مسعود و عاصي و گناهكاران باوجم حبس و زندانان و هم ازي في دنيا هاني خراب بكم و درباسي ولاتكي دنيا بكم كو تيدا قصر و زندان أبدي هنا و لغور عمل و تعاطوا ازي بورا معاملة بكم ترازيا حق و عدالت دا و هم او سوزن كو او دا جيرا قلك رحات و هيسانا و جوالاتين ويراجي قلك لازم و بيويستا وكو خلف الوعد لسر قوتنا خوانا ساكنين جي جعزت و اقتدارا ويرا قلك زد و فاجية نخوا اي هوالي سرسم باش بنهرا و دقات بك باورياتا بنفساتا فرك و وهماتا خابينوك و عقلتا سخيف چه دبا و توان تصديق دكي لبالي بوي باوريا خوا تزاتكي وساند درويني و تكذيب دكي كو بتو آواي احتياجا بيدوياوي جو خلف و خلاف حاشا يعني سر قوتنا خوا نساكنين و راسنا قوتني را تنيا و بتو آواي خلاف لغورا عزت و شرفاوي نينا و فان تشتين كو تو دبيني تمام وان جوه دوزخانه را شهدیه ددن و مهرا تصدیق لسر وان گوتن و آخافتنا دخن البت دهمبر وان باوری و روشن خواه ين واجی ده توی راستی جزایه که گلک مزن وری و وان گوتن و آخافتنان جبیر نکه روشاته وک روشا وی کسیه که چاوی خواه دهمبری روناهی روژه ده دگرن و لخیالا خواه دنهیره و دخوازه که بعقل خواه یک وک کرمک شویه ریا خواه روحنی بکه بده دو وی
كرمي كيزكاكو بشف فيدكوا وهرا وكي أورو نهايا كرمك ويناغ هنا تدركي مادام پادشاه و سلطان ازلی سوز دایه اوه گوتناخواه بجیبینه و وان تشتان اوه چیکه لورا چیکرناوه عالم باقی جيرا قلق رحات وهيسانة وجمعوا تمام بندروحان را جو سلطاني جو سلطنة ويا أبدي را قلق لازم وبيوستا نخوة دي بيشيا مدى دادگاه قلق مزن وسعادة قلق رند ودلال هيا ودوي مروف جوي باوريه شاش نبا نخوة كسي شاش قلق دي زرار دي سورة نهمين أي هوال نهاورة أمهرن هندا سروك ورئيس وان جفات جماعة بشركو هريك جوان تلفونك واني تايبت هيا وبپادشاه وسلطان ولاتر بواسطة خبر ددن حتى هناك جوان دعوتي حضور أخوة كريا وبيرا أخافتن كريا وباتفاق فان سروكان دبيجنكو سلطان وبادشاه ولات جبا مكافات وجزا كرنا ولاتين قا جيكي قلك محتشم وبدهشت آماده كريا ودفي دنيا هاني دا قلك سوزن برومت ومترسين وتهديد بالشدة دايوان وهم خدي عزت وجلالك بتقاوي تسديل وحقارت قبولناك ولخوا داناينك جقوتنا خجي فقر الهنداوي خلف الوعد تنا حال أفكو وان مخبرين صادق وراستقو دي تواترك قلك زحف دا وهم باتفاقك وك إجماع خبر ددن ودبيجن او سلطنتا قلك مزنكو هناك آثار ويجي تينديتن مدار ومقراوية عصلي دولاتكي دندية كو جفر قلكي دورة وهم فان مال وملك وآواهينكو دفي دنيا دنا كو ميدانك امتحاني وآزموني تفاني ومؤقتا دي پاشی بقصر و قناغ تم و دائم را بین گوهرتن و اف جیجی لشوناخوا نامینن لورا اف سلطنتا محتشما بیداوی کو مزنانتیا و جبر همو آثار و خیاد بن و تین فهم کرن دجیه کی وها بقرار ده و لسر هنک تشتین وها برومت و ناقص و بدوام نایاوا کرن و ناسکنه بلکی تمل و بنگاوی دوی لسر هنک تشتین دائمی و بزوال مکمل و محتشم بین دانین که لایقی ویبن و کاربه لسر وان بسکنه نخواه تیت زانین که دوی جیکی باقی دائمی یدن هبه و هر کس دوی درباسی وی داری ببه سورة دهمين ورأي هوال إيروج ججن نوروزا سلطانية ودهنك جوهرتن وتشتين عجيب دارينا هولي ورا أمي دوي روجا دلال آوي بهاري دا دارين في دشتو چولا هشينكو تجي قل وكليلكن و امي حنكي تماشاوان بكن بلي وكما احاليجي قلجي بوي طرفي دمشن و باش بالاوخا بده وكو سحرك خيا بك لفان آواهيان ج نشكاني و هلدوشن و دكوين هنك سورتين دن و باش بنهيره كوك هنك معجزة خيا بكن لو راوان آواهين هلوشان دي جنشكا و سورت دگرن
و درتين هولي. تو دبینی اف چولا خالی هر وکی بو وک باجارکی و باش بالا خو بده هر وکی پرده سینمای دهرانک دی وکو عالمک دن وره ولی وسان خویادک و روشک دنه تیتا دیتن و باش بالا خو بده وی روشهانه جی که دنا وان پردان ده که گلک لهودو کتینه وکی بلزو بزدو گوهرن که چه نظام و انتظامک مکمل هیا وکی هر تشت ده جی خوده تیتا دانین و بکیس دبه و وان پرده ین سینمای ین خیالی جی وکوان خوش و خیالی وکوان خوش نابن و بمليونان سهربازين ماهر جي نكارن وان صنعتان ورينن هولي. نخوا قلك معجزات وي پادشاهي هنا كو جموه نخويانه وكو اف روشهانه انجام وانن. اي هوالي مني سرسم تو دبيجي كو اوي چوا اف ولات عجيب بيت خراكرن و هلوشه و اوي لجيها كيدن بيت آواكرن بلي تو دبيني كو هر ساعتا كده وكفان گوهرتنه كو عقلتا قبول ناكه قالك انقلاب و گوهرتن چه دبن و جروشاوان كوم کرنو پلاشتنان تيتا فهم کرن كو اف لزو بزا كو دوان كوم کرنو پلاشتنان ديه و دوان خرابون و آواهیان ديه تف جبوهنك مقصدين دنن. لورا ام دنهرن كو جبونا كومبونا ساعتك بقاسي ده روجان مصرف تيتا کرن. ناخوة اف روشو وزيتين كتين ديتن نمقصودين بالذاتن بلكي هناك تقليد وتمثيل و اوزات وان بهناك روشين معجزاتي نهولي جبوك سورة وان بين قرتن و پاراستن و انجام وان بين نویساندن و محافظه کرن. شواكو هرتش د ميدان امتحان ده تيتا نویساندن و پاراستن ناخوة د حشر بشر آمزن ده حساب الهي او لسروان روشن بشر بيتا دوماندن و گراندن و هم اوان روشان او د سيرانگاه گلك مزن ده بيتا نشاندان. ناخو اف روش وضعيات بقرار و موقت او هناك صورت باقي و ميوين دائمي بدا و خديوان بوان دلگاش و شادبه. ناخو اوان التفاتان كتين ديتن جبو سعادتك بهم با و دادگهك مزنه جبو هناك غاية و حكمتن كو ام هيجي نزانن. حاشية اوان افاده و تعبير بديع زمان سعيد كردي كو عيد و سرسالا بنوروز افاده دكا دده زانين كو او نايارتيا نوروز كو دهنا كتاب هناك عالمان دهاتنا نويساندن ندجيه دنا. لورا ججنا نوروز جي د ميزوبوتاميا وك ججن نتوي ملت دنا و او جي ججن نتويه و دبري اسلامي ده دنا ملت روجهلات و روجهلات ناوين هاتيه پیروز کرن و دنا وان ملتان ده آتش پرست و نا آتش پرست جي هبونه. مثلا ددما کو پیغمبر ما سلاوين خدای لسر بن هاتيه مدينه منوره وهنگي اف ججنا نوروزي و محرجان حاتنا پیروز کرن تاویکو خلقی وی داری ناتش پرست بونه فقط پیغمبر ما سلام خدای لسر به جوان را دبیجه کو از ایوان هر دو روزان به دو روزم بخیرتر بگهرم نابیجه کو او هر دو روز پیسن و کفرن بلکی دبیجه بخیرتر یعنی او جی باشن لوان هردویان کو عیدا فطر و عیدا اضحیه جوان بخیرتره دبیجه و جوان را دک عید بله او هر دو عید
ji cejna Newrozê bixêrtirin lêbelê dema ku milletek wan jî ji xwe re bike cejn û wan jî pîroz bike ne bi qesda kufr û delaletê belkî ji bo azadî û serxwebûna milletê mezlûm û bindest li gora hedîsa şerîf ku tu zirareke xwe tune ye. Hecî kitêbên hinek aliman de ku ew kiriye şiara mecûsiyetê û muhra kufrê danîne ser, ez tu manayekê ji van gotinên wan re nabînim û gelo vê rewşê ji dîn çawa îstixrac kiriye derxistine, çawa karî bûne hukmekî wiha ji dînê îslamê derxînin. Lêbelê dema ku kufr ji xwe re tiştekî bike şiar û pê emel bike û mirovek rabe wî tiştî ji bo ku şiara kufrê ye tercîha wê li şiareke îslamî ye bike, elbet ew rewşahanê kufr e û kesekî jî di vê mijarê de muxalefet nekiriye. Lêbelê di vê demê de rewşa Newrozê ne wiha ye, belkî şiara milletên bindest e, ji bo ku azad û serbixwe bibin wê cejnê pîroz dikin û ev cejn gelek pîroz be ji wan milletan re.